Pagi ko po ba na tinatay?
gaham kai to lok jakung rinio roma pandani jorabo pula sini kai to no belai ke hambai mar ho bini hamari bini chubama bini tijuma bai sini Kumrung Baptist Association Youth Committee ningai sen aklai bekai wai ni sen Youth Fellowship panda kai mangka ani bagai kai to no belai ke hambai mar ho Sini komite rogri kha why you are to say obron sangini base kai kai je kogon suklaina angpur dai Johan Simani kothma ka ham chapter 15 verse 16 obro porino sang kai je kogon suklaina oro samake norok anu saya ang norok no sayo haike buthai tongna teke norok buthai ke bama haiteng hnese ang norok no song goi ro tak kisah poriwana Ephesians chapter 1 verse 4 kai ni bus kango sem katharke madra kare matike o sunsar samde ke sinino kai dor suno istotei bini borok na ni somkha kai dor bini ko phanye katal ke hamari yitan amen Sudah. Bono
Suara kita ni apa berarti suara lo mentamai tengah kumpul kumpul air. Naik tetap. Keta asa keta surai sisu asalisa keta asa keta surai sisu asalisa Friday bayaro langsung aja su satrai motong bayi dia diluar Friday solo langsung aja su morbelin dari saya baru keta asa keta
Nhà Phật không lại đây. Nhà Phật không lại đây.
Just